Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kujifunza kitu kuhusu roho ya mwanadamu na umilele wa roho ya mwanadamu. Kabla ya yote, tutaenda kuomba, alafu tutaendelea mbele. Baba Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo, nakuja mbele zako, nasema asante kwa saa hii na muda huu ambao umenipa tena ili kushirikisha watu wako neno lako. Naomba Roho Mtakatifu akawe pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho, na kila atakayesikia ujumbe huu, Mungu wangu kambariki, kamsaidie neno hili likakae ndani yake, likamsukume katika ile njia ambayo umemuumbia aishi, njia ile ya uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo, karibu Roho Mtakatifu. Amen. Leo tunaenda kuangalia kuhusu roho ya mwanadamu na umilele wa roho ya mwanadamu. Tunajua kuwa kuna namna ambayo roho zimefanywa. Na nikisema roho, namaanisha roho zote. Roho ambayo iko ndani ya mwili wa mwanadamu na roho zile zilizoasi, malaika wale walioasi, maana malaika ni roho. Na Mungu pia naye ni roho. Kwa hiyo kuna namna ambayo roho zimefanywa. Zimefanywa kwa namna ambayo roho zinaishi milele. Na ndio maana binadamu akifa, mwili wake ukifa, roho inaendelea kuishi. Roho inaishi milele. Tukisoma katika Mhubiri 12:7 inatuambia kuhusu roho ya mwanadamu, kwamba roho ya mwanadamu inamrudia Mungu, na roho hii ya mwanadamu ni ya milele. Roho ni ya milele, mwili unakufa. Mwili hauishi milele. Basi na ndio maana malaika waliomuasi Mungu, wale malaika ambao waliasi pamoja na Shetani, tukisoma katika Ufunuo inaonekana kwamba walitupwa duniani. Malaika wale walioasi hawakufanywa waache kuwepo. Yaani haijafanywa tu wapotee, wawe kama hawajawahi kuwepo, sababu malaika wote ni roho. Na wale walioanguka duniani, walioanguka walitupwa duniani. Ukisoma katika Ufunuo 12:7-9 itakwambia kuhusu wale malaika walioanguka, ambao wale malaika walioanguka kwa sasa tunawaita mapepo, hao majini, lakini hao walikuwa malaika, na hizo zote ni roho. Na ndio maana zinaweza kumwingia mtu kwa sababu ni roho. Roho hazi exist kama mwanadamu, kama mwili wa mwanadamu. Zenye hazionekani katika ulimwengu huu wa mwili na nyama, ulimwengu wa vitu vinavyoshikika na mwili. Roho zina exist katika ulimwengu wa roho, na hizi roho zinaishi milele, kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna umilele. Ndio maana Mungu wetu ni umilele, maana Mungu ni roho. Kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba roho au malaika walioasi, ambao ni mapepo sasa, wale walioanguka, waliomfuata Shetani baada ya Shetani kumuasi Mungu, malaika nao wale waliodanganywa na Shetani walianguka, walitupwa duniani, na bado wapo na randaranda duniani. Ndio maana unaona kuna watu wanatolewa mapepo, wale walikuwa malaika. Watu wanatolewa, sijui kuna majini, sijui kuna nini, au wote walikuwa ni malaika, na hizo zote ni roho. Ingekuwa roho inaishi kwa wakati fulani, basi pengine baada ya kurushwa chini hao malaika au hizo roho au malaika walioanguka, waliomuasi Mungu, pengine Mungu angesema tu kuja niwaache wapotee, wasiwepo tena, kwa sababu ni wabaya, wamenifanyia kitu ambacho sicho, wametaka kuwa kama mimi, wameniasi, wameungana na Shetani, kuja niwafanye tu wapotee. Lakini kwa nini hawajapotea na bado sasa wapo?
ni kwa sababu roho imetengenezwa au imefanywa na Mungu kwa namna kwamba inaishi milele. Na hapo ni kwamba sisi kama wanadamu Mungu alitupa roho, na kabla ya sisi kuasi ilikuwa tuishi milele na Mungu. Kwa hiyo yote ambayo yanatupata sisi sasa hivi na roho zetu baadaye ni yale ambayo tuliyasababisha sisi. Umilele ambao umeweka Mungu ndani yetu, ule umilele wa roho, ilikuwa ni kwa kusudi zuri kabisa la sisi kuishi pamoja na yeye milele, lakini tulishindwa tukamuasi. Kwa hiyo malaika wale waliomuasi Mungu na binadamu wote walimuasi Mungu, lakini kwa mwanadamu kuna faida, na tutaiona hapo mbele kidogo. Kwa hiyo tunaona kwamba hivyo wote malaika na binadamu ni roho. Sema binadamu ana faida zaidi kwa sababu ana mwili, lakini tunajua kuwa mwili wa binadamu una muda. Mwili wa binadamu hauna umilele, ila roho yake ndio ya milele, sawasawa na malaika wote walioasi na wale ambao hawajaasi pamoja na Mungu, maana Mungu ni roho. Sasa kwa nini mwanadamu ana faida? Kwa nini mwanadamu ana faida kwa kuwa na mwili? Tofauti na malaika au na wale malaika walioanguka, kwa nini mwanadamu ana faida? Mwanadamu ana faida kubwa ya kuwa na mwili, maana mwili ndio unatusaidia kutengeneza maisha yetu ya umilele. Kivipi mwili unatusaidia kutengeneza maisha yetu ya umilele? Mwili unatusaidia kutubu. Mwili unatusaidia kuishi sawa sawa na neno la Mungu. Mwili unatusaidia kujenga mahusiano na Mungu na kutengeneza na Mungu, kutengeneza njia zetu na Mungu. Mwili huu unatusaidia kutengeneza umilele wetu. Mwili huu unatusaidia wapi tupeleke roho zetu, kwa sababu tushasema kwamba roho zetu zina umilele, lakini umilele huo hatuchagui baada ya miili yetu kufa. Umilele huo wa roho zetu tunauchagua sasa. Kwa upande mwingine naweza kusema kwamba roho haziwezi kutubu. Ndio maana malaika walioasi walibaki kuwa waasi, maana hawana hiyo nafasi ya kutubu. Kwa hiyo jambo la kwanza nisema kwamba roho zetu zinaishi milele, lakini vile vile roho zetu hazina nafasi ya kutubu. Wewe kama mwanadamu, mwili ukifa, roho yako ina umilele. Ile roho haina nafasi tena ya kutubu. Ndio maana nikasema mwili huu ambao tumepewa mwanadamu ana faida kubwa, tofauti na wale malaika walioanguka. Wao hawana nafasi ya kutubu kwa sababu roho zetu hazina kutubu. Mwisho wa roho ya mwanadamu ni nini? Roho yoyote ile inaishi milele kama tulivyosema. Kwa hiyo roho ya mwanadamu vile vile inaishi milele. Tofauti ya mwanadamu ni kuwa ana uwezo wa kuielekeza roho yake kwenye uzima wa milele mbinguni kwa Mungu, au milele kwenye mateso ya moto wa milele na wale malaika walioasi pamoja na shetani ambao tunaita mapepo, majini na lugha nyinginezo, lakini ni malaika walioasi. Ukweli ni kwamba wote malaika wale na mwanadamu walimkosea Mungu, ila mwanadamu anayo nafasi kubwa ya kutengeneza na Mungu hapa duniani. Hiyo ni nafasi ni hapa duniani. Hiyo nafasi sio baada ya mwili kufa au baada ya kutoka katika mwili. Nafasi ya kutengeneza na Mungu ni sasa. Hakuna msamaha kwa roho. Asili nyingine ya roho tulionao ni kuwa yenyewe inaishi milele na hakuna msamaha kwa roho. Mwanadamu, umilele wa roho yako au umilele wa roho ya mwanadamu ni chaguo la mwanadamu. Kwa hiyo wewe mwanadamu, chaguo lako la roho yako ipo ndani yako. Ni wewe hapo wa kuchagua.
kwamba mimi nataka roho yangu kuishi milele niende kwa Mungu, au nataka roho yangu kuishi milele niende kwenye mateso ya milele pamoja na shetani na malaika walioasi. Haleluya. Ndio maana kuna tukio ambalo lilitokea katika Bible, katika Biblia, ambayo Yesu alimtoa mtu pepo. Lakini kabla ya kumtoa pepo yule pepo alisema, mbona umekuja kututesa kabla ya muda wetu? Ina maana kwamba roho zinajua, na hapa naongelea roho zile zilizoasi, malaika walioasi, mapepo. Maana yule mtu alikuwa na mapepo, na yale mapepo yakasema, kwa nini umekuja kututesa kabla ya muda wetu? Ina maana wanajua muda wao kuna nini, wanajua tayari adhabu yao uko mbeleni, kitu gani kitakachotokea. Kwa hiyo malaika walioasi wanajua kitu haswa na kwa hakika kwamba mwisho wa siku sisi tunaenda kuteswa. Lakini roho ya mwanadamu imepewa uhuru wa kuchagua. Mungu ametuwekea neno, ametuwekea vitu vya neno lake. Tukisoma neno lake linatufundisha jinsi ya kuenenda, linatufundisha jinsi ya kufanya, tufanye nini, tusifanye nini. Imetuelekeza vitu gani tukifanya tutakutana na Mungu baada ya roho miili yetu kufa. Inatuelekeza kila kitu. Na kwa nini natuelekeza? Kwa sababu Mungu nia yake tokea mwanzo, kama nilivyosema, ilikuwa ni sisi kuishi milele na yeye. Lakini kwa sababu ya uasi ulioingia kwa mtu mmoja, kupitia mtu mmoja ambaye ni Adamu, ikabidi wote tupitie katika njia hii. Kwa hiyo Mungu ametuwekea uhuru wa kuchagua na kuamua. Mimi mwisho wa siku nataka niende kwa Mungu. Kwa hiyo utafuata neno lake, utasoma, utaomba, utamwomba kuelekeza pale ambapo unaona unakosea, utaishi sawa sawa na mapenzi yake ambayo ni neno lake. Neno lake ndio mapenzi ya Mungu. Utaishi sawa sawa na neno lake. Utatii kile anachosema. Na hiyo yote ameweka ili sisi mwisho wa siku tukutane naye, tuungane naye. Lakini hakuweka yoyote ili mwisho wa siku wewe uchague kitu kingine, au hajakupa ule uhuru ili ushindwe kuchagua kitu hiki. Amekupa uhuru ili uchague kwamba mimi nataka niende huku au huku. Lakini amekupa njia. Ni tofauti na kwamba asingetupa njia ili tuwe tunavumbua tu wenyewe kwamba kwenda kwa Mungu itabidi labda huku. Hajatupa hivyo wala hajafanya hivyo, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Ametupa kabisa kila kitu kwamba hiki na hiki, mtu atakayeishi hivi, mtu mwenye moyo safi, mtu hivi na hivi. Ukisoma neno utajua kila kitu Mungu anachokuelekeza ili kupata uzima wa milele. Ingekuwa sio Mungu wa upendo asingetupa, lakini ni Mungu wa upendo ametupa, na pia ametupa uhuru wa kuamua na kuchagua. Haleluya. Kwa hiyo mwanadamu, roho yako ina umilele wake ni wewe wa kuchagua. Lakini mapepo au malaika walioanguka wao wanajua. Ndio maana tumeona hapa kwamba yule ambaye alikutana na Yesu mwenye mapepo, wale mapepo wakasema kwamba mbona umekuja kututesa kabla ya wakati wetu? Kwa hiyo wale malaika walioanguka wanajua kwamba wakati wao ni kuteswa. Lakini sisi kama nilivyosema, tumepewa uhuru wa kuchagua, na Mungu ametuwekea kila kitu ili kufika kwake. Kwa hiyo ni juu yetu. Haleluya. Kwa hiyo chaguo letu sisi kumfuata Mungu, kama nilivyosema, ni kusoma neno, kuomba na kufuata kile anachosema. Lakini pia tofauti na hapo, kinyume na Mungu, ni kwenda kuteseka pamoja na malaika walioanguka, shetani na malaika walioanguka ambao waliwadanganya. Sasa kutubu kwako ni sasa, kama nilivyosema mwanzoni, au kutengeneza kwako ni sasa, kwa sababu roho haina kutubu. Nafasi yako ya kutubu au ya kuchagulia roho yako iende wapi ni sasa. Ukifa hakuna kusoma neno, ukifa hakuna kutengeneza na Mungu,
ukifa hakuna kutubu, au niseme mwili wako ukiwa umefika tamati hakuna kutubu, roho yako ndo itaishi milele. Kwa hiyo ina maana gani? Nafasi yako ya kutengeneza na Mungu ni sasa. Ndio maana nikasema mwanzoni, mwanadamu mwili wako na faida ya kutengeneza na Mungu, tofauti na wale malaika walioanguka. Wao hawana hiyo nafasi na wala hawakuwa nayo. Na pia kutoa mfano, ingekuwa roho zetu zinakutubu tajiri na Lazaro. Tajiri na Lazaro walivyokufa wote walikutana. Tunaona hiyo kwenye neno kwamba Lazaro alikuwa mbinguni na tajiri alikuwa motoni. Kila mtu ni kulingana na vile alivyoishi duniani. Hatusemi kwamba tajiri alienda motoni kwa sababu labda kumsaidia Lazaro au kwa sababu ya utajiri wake. Hapana, ni kwa sababu yeye alivyochagua kuishi maisha yake. Labda alikuwa hamjui Mungu, aendi kulingana na Mungu, au anamjua Mungu lakini anapuuzia mambo ya Mungu. Hakuenda motoni kwa sababu labda ya Lazaro ya kuwa au ya kuwa tajiri. Ni kila mtu matendo yake, kila mtu na nafsi yake, kila mtu na vile anavyochagua. Ndio maana nikasema mwanadamu wewe unachagua mwenyewe. Kwa hiyo ingekuwa kuna kutubu, yule tajiri angetubu naye akaenda kuungana na Lazaro mbinguni. Lakini kwa nini alikuwa anaomba kwamba naomba akawaambie ndugu zangu duniani kule wabadilike? Kwa sababu aliona na wao watakuja sehemu kama yeye alipo. Ingekuwa kuna kutubu, kwa nini aliwaombea ndugu zake? Ingekuwa kuna kutubu kwenye roho, kwa nini yeye asingetubu akaenda kuungana na Lazaro? Ni kwa sababu roho hazina kutubu. Alikuja kushangaa muda wake wa kutubu hamna tena muda, kwa sababu mwili ulishakufa, yupo sehemu nyingine ambapo hizo principles za kutubu hazipo. Ameenda sehemu nyingine, ulimwengu mwingine ambayo ni kwenye roho, ambapo hamna kutubu na roho yako inaishi milele. Sasa fikiria, upo sehemu roho inaishi milele na hamna kutubu. Unajua kwamba kinachofuata hapo ni kuteswa. Kwa nini? Kwa sababu ya vile ulivyochagua. Ndio maana neno linasema wengine watatamani labda wasingezaliwa. Maana roho yako, mwili wako ukifa, it's too late kukiri makosa, it's too late kutengeneza au kuwa sawa sawa na vile ambavyo ulifundishwa duniani. Yani inakuwa ulishapoteza nafasi. Utatamani kufa, neno linasema hivyo. Sio mimi. Watu watatamani kufa lakini hakuna kufa kwa sababu ni uko kwenye roho. Roho haina kufa. Haleluya. Yani ukiondoka duniani hamna nafasi yoyote tena kutengeneza na Mungu. Mwili wako ukifa na roho yako ikitoka, hakuna nafasi tena. Na kama itakuwa kutengeneza wakati upo na mwili, jua kuwa utaishi milele katika chaguo lako. Itakuwa umechelewa, maana hiyo nafasi itakuwa hamna. Umilele wa roho yako na Mungu au kwenye mateso ni juu yako, ila muda wa kuchagua hayo sio juu yako. Muda ambao umewekwa wa kutengeneza na Mungu ni sasa. Ikiwa una mwili, ikiwa unanisikia, muda wa kutengeneza na Mungu upo. Na huu ujumbe huu si ili kumogopesha mtu, kwa sababu kuna wengine ambao wanajua, kuna wengine ambao hawajui. Hii ni kwa wale ambao hawajui kwamba roho yako haina kutubu, haina kusema nitamwomba Mungu rehema. Hamna kuomba rehema, ama sivyo wale ambao wameshatangulia wangekuwa wameshaomba rehema. Wale malaika ambao wanazurura duniani wangekuwa wameomba rehema. Hakuna rehema kwenye roho. Hakuna rehema kwenye roho. Roho yako, muda wako ukifika, roho yako ikiondoka, ndio umeondoka. Kwa hiyo muda wako ni sasa kutengeneza na Mungu. Muda wako ni sasa kumuomba Mungu. Muda wako ni sasa kutubu na kuwasaidia pia wengine ambao hawajui. Kuwasaidia wengine ambao wanachukulia kirahisi, kwamba wanachukulia poa, kwamba
bwana Mungu ni Mungu wa rehema, ila wajui kwamba Mungu ni kwenye mwili, kwenye roho ni kitu kingine tofauti. Kuwa baba, Mungu kwa baba yako ni kwenye mwili. Ndio maana Bwana Yesu alikuja kwa mwili ili kutuunganisha sisi na Baba. Ingekuwa hivyo basi angekaa katika roho kule kule alafu tukaunganishwa hivyo. Lakini Mungu kuwa baba, kuwa Mungu ni kwenye mwili. So usidhanie kwamba baada ya mwili kufa kuna rehema fulani. Roho yako inaishi milele na roho yako haina kutubu. Kutengeneza kwako ni sasa. Kwa hiyo usisubiri mpaka it's too late, kwa sababu hakutakuwa na kurudi nyuma, hakutakuwa na kutamani kufa. Kama hapa mtu labda anapitia kitu fulani anatamani kufa, kumbe mtu ajui kutamani kufa kwake ukifa. Kama hujatengeneza na Mungu ndo basi hakuna another chance, hakuna nafasi nyingine. Kwa hiyo hii ni message ambayo itawasaidia watu. Najua itawasaidia watu wengi, sababu hata mimi imenisaidia kuendelea kuombea watu wengine wamjue Mungu, kuendelea kuombea familia na ndugu na marafiki wamjue Mungu, ili mwisho wa siku hakuna anayestahili, binadamu yeyote anayestahili roho yake kwenda kuteseka. Hakuna yoyote, maana ile torment haikutengenezwa kwa ajili ya mwanadamu, ilikuwa ni kwa ajili ya shetani na malaika walioanguka. Lakini uasi wetu na machaguo yetu hapa duniani ambayo hayafai yanaweza yakatuelekeza huko. Kwa hiyo una nafasi, chaguo ni lako, na hahitaji mambo mengi. Sasa mimi nitafanyaje? Ni kutubu tu, ni kumuomba Mungu rehema, na kumuomba Mungu, mimi siwezi bila wewe, naomba uniongoze kama vile ambavyo ulinipangia tokea mwanzo wa dunia hii, ulimwengu ulivyoumba. Ulitaka kuwa pamoja na mimi Mungu, na mimi naomba maisha yangu navyoishi, mwisho wa siku nikutane pamoja na wewe. Unisaidie niishi sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na neno lako. Unisaidie kuishi vile nitakuwa na uhusiano na wewe kama baba yangu, kama rafiki yangu, wewe Mungu kama familia yangu, ili mwisho wa siku nije kwako. Inabidi tuchague. Mambo ya duniani yanapita ndugu, hayapo milele. Neno nasema tuangalie mambo yaliyo juu na sio ya chini. Tuangalie yale mambo ambayo yana umilele, na roho yako ina umilele. Iangalie, ijali, tengeneza mahusiano na Mungu, maana tunajua kwamba pumzi ya Mungu ndio roho. Kwa hiyo Mungu aliweka kitu ndani yetu, hivyo ni vema kujitahidi katika maisha tunavyoishi kutengeneza na Mungu, na kutakia yaliyo heri, yaliyo mema. Namwomba Mungu akusaidie hata katika ujumbe huu. Kama una mashaka, Mungu akusaidie kuelewa, Mungu akufunulie, Mungu akusaidie mwisho wa siku kufika pale ambapo yeye alikupangia ufike, maana hicho ndio kinamata, si vitu vingine wala si mambo ya dunia. Hata Mhubiri, ukitaka kuelewa sana kuhusu maisha, soma Mhubiri, ambayo Mhubiri iliandikwa na Mfalme Sulemani, ambaye alikuwa na kila kitu, lakini mwisho wa siku akasema vyote ni ubatili mtupu. Hakuna, vyote ni ubatili. Unaweza ukawa na hiki, ukawa na hiki, ukafuata, yani ukakimbizana na maisha. Mimi nataka magari, nataka nini na nini, mpaka roho yako unaitoa ambapo haifai. Lakini yule ambaye tunasoma katika dini zote, alikuwa na mahela. Mfalme Suleiman alikuwa na kila kitu. Mwisho wa siku kwenye Mhubiri anasema kila kitu ni kama kujilisha upepo. Kwa hiyo utakimbizana na magari, manyumba, mahela, manini, kwenda huku kwa hela ambazo Mungu hajakubariki nazo, kwa hela ambazo umeuza nafsi yako au roho yako. Alafu mwisho wa siku unapoteza kitu cha maana ambayo ni roho yako. Unakimbizana vitu ambavyo vinaisha,
ambavyo yule ambaye mwenye vitu vingi Suleiman katika dunia hii ambayo ndio mfano tunatoa alikuwa navyo, na akasema ni ubatili. Wewe unafuatiliza ubatili, alafu roho yako unaisahau. Kwa Mungu atusaidie katika kuelewa, katika kujifunza, katika kuishi sasa na mapenzi yake. Haleluya. Mungu abariki sana.